Tenang. Hah? Ya ampun. Ular. Ya ampun. Tenang. Jangan dikepuk. Hop. Tenang. Ada dikepuk. Tenang. Oh, tenang. Kepriwe. Hah? Ya ampun. Ini wong. Jangan aja tolong. Aku aja tolong. Ayo tolong. Tenang. Ayo tolong. Anu kepriwe sih mikir cerita sih ya. Kang sawah terus. Jangan dicaplok nang udah. Tak dulu ya ampun. Tak. Hop, tenang. Hop, tenang. Oh, ya ampun. Kok dikit tenang dulu. Mencuri mana mas? Mencuri mana? Rabangnya di bisora. Saya mencuri baik lah. Astagfirullah. Kok dikit. Kok dikit. Kedasnya gede banget ya. Kok masih tolong. Tenang. Kok dikit. Ya ampun, aku takut kaya, ampun. Ya ampun. Bismillah, kok dikit. Tenang. Hop, tenang. Ya ampun, kayak. Kok dikit. Yo terus, dikirat. Kirat. Kok Mengko. Ya ampun, gede banget. Kok dikit. Panas. Tenang. Ya ampun, astagfirullah. Kok dikit, pelan. Yes, dia bocah. Kita digepet ya. Betul. Wah. Tuh. Ya ampun. Alhamdulillah. Tadi sini. Kita dulu. Ya ampun. Kepriwe sih? Hah? Dulu. Deng kaya sih siapa jenengane? Oh, ada kepriwe ceritanya sih, Ge? Malah aku terus Kang sawah terus. Nah, terus? gue. Apa? Meling arep isu kali terus anak udah teka.